ari mamang isuk sodako tilok. Isok. Terus isi ikhlasan sodakohna. Ya itu nyaho sih. Woi jaya dia. Udah Rik, aing nungguan akar dia. Hah? Ada akar dia di mana Rik? Aing boga kalah pake henteu. Sedap. Hari puasa ira anjing. Dia nanyaan puasa bae. Ih, nyawa gitu dia aing pangrajina. Dede mau main dulu ya. Kemana, Dek? Yang mangsa. Dek, udah jauh-jauh. Kemana dia? Dia ngomong kena aing. Sini tuh dia kena aing. Naon dia? Tesin gitu kena aing. Dia wani ka aing. Aing pareman langkas yun. Hah? Pareman rangkas? Kabur! Melunjak dia. Kemana tadi aing? Cobalah kamu muslim. Selamat selana. Assalamualaikum, Mang. Waalaikumsalam. Hai mengharap ke tukang paket. Ini mau datang jangkrik deui. Tukang paket naon, Mang? Atuh naon bae? Kejo ke, kopi ke. Gus, Mang. Udah berharap kadinya. Mang, kami nanya, ari mamang isuk sodako tilok. Isok. Terus isi ikhlasan sodakohna. Ya henteu nyaho sih. Enggeus pai. Nah, pertanyaanna kunaon? Mamang sodakoh milih-milih. Milih-milih maksudna? Pikiran ku mamang. Dek. Sini ge. Ada rezeki buat nanti. Kasih, Mang. Ya. Nih, kamu kasih berapa? 10.000. Oh, eta. Oh sih. Emang kan jelema kuari maroban aku segitu, pai. Nah, berarti eta. Jadi kelas ngaranna Mang. Sodakoh ge haram deui. Lamun urang can ikhlas mah. Hate urang na percuma. Nya sih. Nya Mang, makana hirup mah nilai diri sendiri bae heula. Gampang nilai batur mah. Oh sih, pai. Atuh kadi pai diuk, ulah nangtung bari di nyodong tower. Oh Mang, kami nak nyaran adik kami heula. Oh geus, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Ipai neangan adina tumben. Anu maling gitu. Tumben teh biasa masuk neangan si Aska. Woi, jaya dia. Udah Rik, aing nungguan akar dia. Hah? Ada akar dia di mana, Rik? Aing boga kalah pake henteu. Nyambung di dong tower. Ah, dia nak balikan power app. Mana ge? Jelas dia. Ojek, nak kemana dia? Hilang.
Lah boga Allah yuk. Dia temen si Aska. Wes kak, kenalan dia. Wajib. Jadi itu masih Aska jing. Wes kak, maling yo. Kumaha dia bela aing, maling lain. Wajib, si Aska nak maling. Dari ya nuduh aing maling. Nuduh aing mah. Dia culak-culuk bae. Atuh aing ge aya beungan jid. Woi, mana ya orai? Banget dia dong orai. Aska ngilu. Woi, kemana dari ya? Hari dia nek naon nutur-nuturkeun aing. Bedak, hari puasa ira anjing. Dia nanyaan puasa bae. Ih, nyawa gitu dia aing pangrajina. Rajinan buat dia. Rajin bukan hati heula. Woi, dari yang ngomong doan bae, aing mah teh diajak dari ya. Dia ngomong gitu nyambung. Wajib, salah sambung cenah. Ngiri dia dan. Wes gak lu jahat ya. Woi, mending ngalet tundun yuk. Ngalet kok dia ngomongan. Ngalet tundun yuk. Ngalet daun. Tundun naon?